Abusuya ha nkransa abra otumfo se tutu nyankese dudu biribi nyampon wura ono akasa na ye asanteman nyina wura a chese ne doyere nana adutwunwa duda kani mrosa a otosu mienu nkransa man hema eda ni benkum so na nana otumfo se tutu ede amambe na amane a esefata egu akwan mu eye enro atwada enumu na nanom amamre na amane a chese ebi enkansu da no ekoso ewo enkransa na ohwa edomi nyina dodo na efi kumase na ede won animunyam ene won agitai eba enkransa ebeboa ema amamre na amane a na nanom eye yeja nana abitumwa duda kanim rosa ekwan no ni nyina ewi peye na ewi mudie na nanom echirese eye nana adutunwa do da kani asanteman wura ne doyire ene nana bafu pim a chese ono ene cheche nkranza man no omunyina enchi efi amakom na enam saye so amayonkofa bi ewo nkranza ene kumase entema chese efi titintrede na eguso ewo ho bepem ene na before essays refi ukrum here bear aya na woja ewe dwabase enti na nananom ekuso ekura omotete amamre ne amane mu a abi nyina no omude amamre ene amane a esefata eja nananom ekwan abra omoto nananom ewo ensiedo na we di amawo se Ghana amamre ne amane eyade a efe pa na esubi eni Africa ha we ene magana eye krabehwe na edanso ewa mansan mu na yamamani amane no eno anso ene ma asomwie ne odokruye eba Ghana maimu na we eye amamre a ekuso a ekoso ewo enkransa na enkransa ye kase chene dia na ye chene amawura dia na kofa bae eye nana amakomi hene ene ne dom free amakom eba nkransa ebedi na wotwe muya ewo nkransa eye ntotoye esiesie yewura otumfo ose tutu achi se de beya amamre ne amane a aka no ebewie peye amakomhire nana adu mensa asare the fort a chese ono ena ne de shipon edefoma oye na yi nana eti ayipa so ayikete so adontin feku no ena nkranzaman edom se oba asanteman council mu a